Halo teman-teman. Nih Azam lagi main ondel-ondel nih sama teman-temannya nih. Halo dulu Zam sama temannya dong Zam. Halo teman-teman. Waduh, nggak bisa ya. Nah, nih ada ondel-ondel Abinaya juga nih. Oh. Wah, ada gerobaknya juga nih teman-teman nih. Gerobaknya kecil banget. Dari styrofoam gerobaknya nih. Sini jogetnya di sini dong, jogetnya di sini dong. Azam sini ngomong, Azam sini ngomong, Azam sini ngomong, Azam. Sini ngomong. Lah, teman-teman, ondel-ondel Azam ada 2 loh gitu. Sini Zam, kasih tahu namanya Zam. Azam. Azam ngomong dulu sini. Azam ngomong dulu. Teman-teman, ondel-ondel Azam ada 2 nih, 1, 2, 3. Namanya siapa aja Zam? Ini namanya ondel-ondel siapa Zam? Ondel-ondel? Siapa lupa?